Kenya. Sigonya kwa mgajuango gai mar ODM mara ila Amolo Odinga koro kwedo ng'eto mar doho mamalo manyocha ochiwo thuolo ni mondo omi ochiwog duol ma yiero IEBC gie sani. Odinga oramo ni nyaka bi dew report mar NADCO manolero kaka ibiro chiwog duol makamano. Jalno nowacho ni magi romo magalamoro manobagi alap Kamukunji County ma Nairobi. Juzi mahakama moja anasema ati ile kamati ya mbele huko ya kuteua wale wanachama wa IEBC ataendelee kufanya kazi yake. Nasema hiyo ni upuzi. Ni upuzi. Ile kamati haiwezi kufanya kazi manake ilikuwa tayari imevunjwa na bunge. Sasa hii ripoti ya kina Wandai na Kalonzo ikienda mbele ya bunge ipitishwe ndio tutaanza mambo ya IEBC.